The first director of IPTO in '63 set the foundation with a decade of work in AI. DARPA funded some very early work in machine learning back with Project Mac. The Shaky Robot was the first system to combine reasoning with physical action. The mother of all demos that included the newly invented mouse, hypertext, word processing, and distributed collaboration. Speech understanding was one of the early AI projects along with vision and robotics. These are hard problems that take tens of decades. The DARPA Autonomous Land Vehicle project, which started in 1984, led to the commercial push in self-driving cars. It wasn't just the DARPA Grand Challenge and the DARPA Urban Challenge. Those two challenges were the capstone of 30 years of sustained funding of image understanding on moving platforms. And unless there's continuous funding and continuous understanding, we won't make the kind of progress we need to make. I'm proud to tell you that DARPA plans to continue and to increase its support for AI research. DARPA will attack, as it always does, though, those hard technical problems that must be addressed for our national security. Pogledajte vi kako to moćno izgleda. Dobro jutro, dan ili noć, vi ste na kanalu Stigmatika. Ovo što ste vidjeli je bio intro, eto sad neki intro. Mada je od DARPE, pošto njima ne moraš ništa plaćati jer oni drže sve, ko što na jednoj reklami za pivo kažu. Sve može stati, ali internet stati ne može i bukvalno ne može i ne smije. Zašto im ne vjerujem da im je budžet 2 milijarde i da imaju 240 zaposlenih, pa ako ste nastali kad je Sputnik, ako ste vi smislili internet, ako ste vi sve ove to i se pravite, ne možete i za 2 milijarde praviti, nema šanse. AI je jako opasna stvar, kao i transhumanizam koji ćemo pričati, jel, se zloupotrebljava, jel. Međutim, ono što sam htio da pričam, malo je i vanredno, hajmo reći subota je, pa nije nekako za tematskih videa. Teoretičari, jel, zavjera, gdje mene često svrstavaju, pa vidim da je onda i kanale te prate ili YouTube, ovi anagrami što ja zovem, me meču zajedno s njima što me ovako malo i živcira, ali eto, nije bitno. Zašto sve ove stvari ovako postoje? Da li vi stvarno vjerujete da recimo Bill Gates može iz svoje kuće, da on ima cilj, i da ima cilj i da je sposoban komandovat ajatolahu Iranu, predsjedniku Njemačke, monetarnim sistemima, samo jedan čovjek? Da li vjerujete da ovo sve što se dešava u Americi, u Bijeloj kući, nije jedan veliki reality show, pošto je Trump poznat kao tvorac reality showova, i da će onda sve biti kao, znate stavom, prije su snimali filmove kao alieni napadaju, pa onda ono, zna je često to govorit pervalno, američki marketing, i onda odjednom dolazi, jel, jedan Biden, znate, ono, stari, jel, ono, demokrata sa jednom crnkinjom i to je sve, ono, po PS-u demokrasi. I oni da žele, znači, napraviti, da nema tih kanala, te priče, oni bi to skinuli sve. Jer ovo je u suštini, znači, sve Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, sve je to 4% takozvanog Surface weba. Zašto se zove Surface? Zato što je to sinonim za neku zabavu, za jednu najjaču zabavu kod Amerikanaca. Znate i koliko oni vole to surfanje? To nije ono surfanje tipa stati, zašto se to i drugačije nazvano za skijanje? Nazvano za skijanje, slalom. Zašto? Više se tu može, znači, surfat, prelast. Oni su, znači, nabili sve te neke vrijednosti svoje nama. A gdje je ostalih 96% weba? Recimo dark web koji je čisti underground, dilanje droge, oružje. Deep web koji je život u suštini, bolnice, škole, podaci, vojne tajne. Znači, tamo je išao Assange, tamo idu mnogi koji će da saznaju pravu informaciju koja nije frizirana ni guru, može se na Bingu malo više dobiti, ali ne može se prevesti. Google ima prevod, Bing nema, bar ja nisam ovo što mene zanima.
sve je to da se pravi jedna ravnoteža, znači koja se pravi od kako znamo za sebe, od kako je nastao cilj dokument Adam i Eva priča. Znači, čitav cilj dokument naše civilizacije stoji na 46 strana. I to je stalno neki balans dobra i zla. Jer dobro ne bi moglo biti da nema zla, ne bi ga ljudi mogli prepoznati. Međutim, postoje ljudi, kreatori, koji stoje iza nekih stvari. Zašto smo mogli gledati neke stvari u filmovima? Zašto? Zato sam i ja neki dan malo ih razotkrio. I zašto su oni baš toliko u narkomaniju ulagali i u droge i u liječenje. A zovu se Scientološka crkva. Upravo zato što smo svi opsjednuti masonima, Trumpom, Gatesom i kakvim glupostima koje za 3 dana mogu nestati. Znači da će tajne službe za 3 dana počistiti. I svi su vam usmjerili pogled ka Americi. Zašto nije Americi cilj, Njemačkoj, da Italiji, recimo zemljama koje su u NATO savezu, da promijene sistem u Rusiji? Zato što im odgovara da sistem u Rusiji trenutno je zaostao u odnosu na američki, a ne bi bio kad bi se doveo Aleksej Navalni. Možda ne bi bio brz toliko kao američki, ali znači ako već ruski mediji imaju blokadu na te svoje opozicionare, zašto Angela Merkel, primila si ga, ali zašto ne pišeš o njemu svaki dan, ne bombarduješ, zašto ne platiš 20 youtubera? I onda recimo, pametni ljudi tipa Draga Plečka, njega sam spominjao i još neki, zašto ne žele da budu na YouTube? A doće, kad tad, jer će mora doći, jer imaju već potrebu da se izraze, imaju potrebu nešto da kažu, zato što je YouTube već proklamovao se, pogotovo ovdje, koji jedan, pogotovo i u Hrvatskoj, znači imao se tamo to na rubu znanosti, te neke emisije koje su bile jake, onda Miška koji se malo izaokrenuo s nekim svojim razmišljanjima, ali znači medij koji nije siguran, medij gdje vi možete kupiti i pratioce i preglede, i znači nije to medij za ljude starog kova, ali ja kažem opet kada će mora se opustiti u sukob s budalama da te budale ne preuzmu. Znači, kažeš neću da prljam ruke. Neš ti prljati ruke, jer će te on slomiti. Znači, prljat će oni tebe i porodicu i sve. Dan kada je Bijeloj kući najgora situacija bila. SpaceX je lansirao svoju raketu, Blue Origin je lansirao svoju raketu, SpaceX zajedno s NASA-om i NASA isto nešto radila. Znači da je tako vanredna situacija, ko što oni žele da prikažu da bi 21. januara ispalo wow. Tu bi bilo već, znači, to bi se osjetilo bi se baš i tekako, međutim sve funkcioniše. Ja, jedan, usrani YouTuber s 1200 pretplatnika, znam šta vi gledate, mislim, ne znam, pojedinačno, imate privatnost, jel? I sad kad smo kod privatnosti, da ne zaboravim, Kinezi su morali uvesti 5G i to, da bi sustigli Ameriku. Zašto? Zato što Amerika imala njih, imala Dark, imala Facebook, imala YouTube, imala budale, nas, koji smo se ljetovali, i Albanija, Lela, ja se slikamo, Crna Gora. Da se zna još šta jedemo, mora se vidjeti riba iza, da se zna da si jeo ribu tu noć, da se zna, znači on zna i kad ideš da gledaš pornjavu, koja ti je omiljena porno glumca, koja ti je omiljena poza, koji ti je omiljeni seks, znači sve, oni znaju. Jer je to surfe i sve, oni žele zabavu, znači napravi što veću budalu od sebe, sjedim lez na biciklo, spustaj se nizlucu, polomi se, pojedi govno, da bi bio da bi imao 3 miliona pregleda. To je zaglupljivanje, znači da si ti na internetu samo kad nisi rob, znači kad ne radiš neđe, kad nisi sad se malo promijenila situacija, došao COVID i sad smo se svi zakucali za internet, pa nam nije samo da gledamo zabavu,
i neke smiješne stvari, pa i zemljotresi su stres, a i neke nepogode svakako je udaruje 2020. Pa su ljudi malo počeli da i onih 96% života koji obično, znači, provodimo u spavanju, u pravljenju hrane, u radu, u sranju, u kupanju, pa neko i u tom nasilnom seksu, znate, ono, boli me glava, dragi, eto, pogledaj Pornića, ali me obavijesti da ga gledaš, čisto da znam. Mislim, gledao neki dan scenu u filmu, ono, kada pita žena muža, kaže, jel to gledaš Pornića, kaže, ono, kaže, on njoj ne gleda, ma stvarno ne gleda, stavio mobitel ispod, dobra serija. Kaže, ona, dobro, nije problem nikakav, samo trebaš meni to reći. Ja nisam sad zasegrao mi reci da gledaš Pornića. Ono, baš free control. Uglavnom, oni sve znaju o nama, znači, a to, ja nisam nikakav vakser, ni antivakser, stvarno ne bi volio, ne osjećam potrebu, mislim da sam dovoljno i bolestan i zdrav da ne moram primiti tu vakcinu, znači imam dovoljno svojih bolesti koje će me savladati bez covida, a ta vakcina me može možda i samo, ono, ne bi volio, znači, ako me niste do sad pazili ni pitali za mene, nemojte ni sad materijama, znači, što se mene tiče, moj pogled, ako hoće nek ide, ko neće ne moram, po meni, znači, ja sam za to. Ne vidim baš da je tolika to kuga da ljudi padaju i umiru, znalo se i biti gore, znači da se tu odmah moj stav razjasni. Ali to neko naše, znači naš neki strah urođeni i te neke stvari, oni žele upravo, YouTube je samo do zarade, znači on nema nekih tu puno moralnih, ima onoliko koliko mu se naredi, znači eto ova sva priča, znači ne smije se neke stvari proći, to ne valja to. Ja napravim 5 videa o drogi negativno, znači da se obavijesti neko ko ima iskustvo i sve, ne, tu ne može ići reklama. Zašto? Tu ne treba ljudi da gledaju. Zašto? Ima logiku. Zato što djeca to i kad gledaju, oni neće shvatiti pravu poruku. Oni neće shvatiti, znači, jer znam sebe u tim godinama. Ja ću opet gledat kako da to uzmem i tu im opet nekako i razumijem, ali oni nisu na tom stupnju ko ja, mislim jesu oni, ali u tim stvarima nisu. Znači oni ne puštaju ta videa, trebalo bi u suštini, radi starijih, radi roditelja, znači da roditelj može neke stvari prepoznati, ali nažalost oni jednostavno više vjeruju da su djeca prepredenija, što i jesu danas, jel, tehnički su ovladali. I šta se desilo? Znači, ljudi s TV-a koji su došli friški s napumpanih onih kanala su samo prešli i TV već postao na YouTube-u. Kad ste vi uključili, znači, da gledate recimo neku TV emisiju na TV-u, nego je gledate na YouTube-u i TV kanal danas već imaju pretplatu. Jedno meni uzeo onaj video hrt, znači da ja platim hrt onaj let 3. Znači sve danas se svelo na net, a net je postao ono crno-bijelo, taj 4% Surface-a gdje se treba samo zajebancija. Znači da ja pravim sve ona videa ko što je bio ovaj s mozgom, da na kraju biti ova prava poruka i ne dođe koja bi trebala doći. Znači, većinu stvari šarada nećete čuti naći na Google. Čućete ovako od mene ili još od nekih ljudi koji surfaju po nekim drugim stvarima. I ono što sam, znači, definitivno otkrio, ako ste došli do ovdje, što će biti u idućim emisijama, zašto se ne priča o scientolozima? Znači, ljudi koji su toliko dugo već u tome, znači, sve su filmove znali, sve su predviđali. Otkud Tom Cruise u neplodnom dijete, a Hubbard imao zamrznute spermatozoide. Znači, znali su neke stvari, znači uvezani su. Vi sad imate, znači u Americi toliko bogatih ljudi, evo imate samo ovu četvorku, znači imate Gatesa, Zuckerberga, Bezosa i Elona Muska, koji mogu da naprave armije, kad oni karteli imaju svoje vojske tam po Brazilu, po Meksiku, njima se život nije ništa promijenio s ovim događanjem oko predsjednika. To je čisti show, znači čista američka
i propaganda. I gdje će se na kraju, ako nije čak i dogovor od svega, mogli su oni to riješiti kako su htjeli. Kažu, nije avion prošao iznad Vašingtona, pa ne prođe nikad je magla. Ali se nije lansiranje rakete odgodilo zato što im se žuri da naprave space control i da naprave čitavu internet kontrolu. Dragi moji. Znači, nemojte vjerovat, biti lakovjerni, preplatite se ako želite, pratite, lajkajte, šerujte, uglavnom sve ima svoje zašto. Đavo je imao svoju ulogu, Juda je imao svoju ulogu, nikad Hrist ne bi bio razapet da ga Juda nije izdao. Znači da je Juda, i on imao neko svoje evanđelje i objesio se, nije ti 30 srebrnjaka potrošio onako. Znači, pitanje otvara uvijek jedno pitanje, ali to je opet znači za neke duboke ljude, za neko dublje razmišljanje. Vi ko što znate zašto je tako, zato što treba jedna edukacija za sve i vrijeme, a mi vremena nemamo, znači naš život je prekratak i onda se mnogi odluče da samo troše na zajebanciju. Možda je tako bolje, pišite mi dol, znači kako vi mislite da je najbolje, u kojem smjeru da ide kanal, koje vam se emisije sviđaju, koje vam se ne sviđaju. Eto, baš mi recite iskreno šta mislite i kako mislite. Eto, toliko subote, pa da vas puno ne zamaram, sutra ću neki taj ozbiljan video, prestat ćemo možda neku zajebanciju, vidjet ćemo, znači, opavat ću vaš puls, onda kao. Ali uglavnom kažem vam, sve mi kažemo gdje smo i šta smo, tako da nema potrebe da nas iko prati, javimo se mi sami, i čak kažemo i šta gledamo i kako igramo i šta volimo, sve. Eto, toliko o našoj anonimnosti. Ćao.